Bia Kamal Kanur online TV channel anda manduni shankosnyak laraban lingwa same jene update laranyam update ke kwiko rechitwok re wikaro wing administrative area tekon kaler mujidin me pai baratin me bekona lingwa same ka kore yo banarwach ka kwida pa dung so Sudan danan kwalke kuumɛ Uganda banten konelat karodian banake ngajenu ko nguni en resource netin tere wika so Sudan en ngam shamke enono akan kono ni amare ler kana mi jira me jidit kano online TV channel don jen shangan yam kaji gorjen wojin der shonkel kano online TV jo bana kwen gwasa me jen kwi manyam bayin nong update enono ka kwi ko rana chitwok na mane akam nweri kana jang no ko korome bobu dana toga je deje ci kono ngaj bad beje nyok melar je nyok kano ngum shoda lan me chol melar kono we update ke jamane ka jom inshallah gwasa me mugorno banyo ga yakele nyok na me update kon chane ngaje gwan wo ci kon ler je selwa chana jeling nepan karweng administrative area gwan me sha hok sha kanang tin ngani Nueri chicken ko page dorjani kenyam ken darma ken ben chala do cha trader to shop ko jandang jok jaslo ajalong and many trader Nueri ke jinya gaben Nueri to jandang jok cha kanak jang wana ka niam SSPD so Sudan People Defense Force re wikero wing ka jowdana shalat no mendan menchajak gwaya ka new update me ka kwiko re wikero wing area kam Nueri kana jang gwade chala den woshi ngwana Nueri shi go re wikero wing ka capital dungre wing gwasami ka panlow area ka paryang no chala do shi ka hok to shop ke kit chicken kanang kan ngwana Nueri man Nueri to chala do Canadian ka re wikayunte state no ka shugan hok ti kit chukan kanang Chalad Gwasmenana. On Thursday afternoon, the area acting information minister Monlang Miniel Powell accused army youths from neighboring Unity state of the attack that saw 1,008 of cattle raided. Kani chaok to chupke ki chakanang Nueri ki amana Nueri tijere wiki Unity state. Again Jordan jikan larnamo. Kalera dana kula pay benantama wana itin kone shanak re kura mo gwa hoktin kone ya kwal waka ne dang bakel chika liu ka dob dana shalat keje ne dang bakel chika liu ka ne dang bakel ko kiente sha moch ka bot chinitin konti tagalong dorjani kerwing administrative area chikan jo mo chikan alat kanina kani report dana chanong chane bakel shaganak ka chane bakel shaga mo kabot no ka chahok ti shop ke kit shaka mach ke chaka kwal ke chaka pech ngani Nueri ti jere wiki Unity state kuja dodian kan Nueri telmi shalaten wo mitikan kabot ke ga tegni ya naga ke kan ga Nueri content chak to taw kan ke chako pech telmi shalaten anyong bi ngai gwasame ala kuumɛ sa Sudan SSPD ko kan chako no ko yal fil na naga Unity state Nuerin konti la kwarin winemi chaka jako bikanok to bikan kawa ar tinni Nueri tin kontin chikur mai kan ter ka jang ngai je gwan wo kene ne chako mach kan to kontin to Unity state chako ma jang na ku kan ban nyong na ka man ken ka jodana shalat no shi wai kan chika ban ka wa ne ka wadar lon ka ta dok 3 am kan nganen Nueri terchung Malaysia I don't know team dan ke bonamo but chalana je kan editin go bonamo ke bon Nuer mejel ka mejo washi ban ka wa chikan okti kiti kan ganang ka chikan dang bakel chikan kanak an gwatamo kan ne wane dokre dian iwa ka kanetin content la jihok ka jodana shalat keje chi chinamo chatwok men chalat de ramdan la minister of information and chinamo chatwok okay gwada me ka jinna update me ka jomi chikan lat kan jang kanena according to the minister 3 of the attackers were killed but the injured member were not found ikane chane de kontilan were ngani Nueri shakanak duno kane de kone amoy ka bod kan ka jekake
let me tell you this mite mite chok tong me she man chalari chicken malalar no kane ri shan ko ni kan wore chicken alat la kan lan ne ken nyanta danan te ke kane ri ti shi mi chicken lat gwaz me no cha chicken man wore kan yanak sometime modong de kan go de le na bere coach no so chikala mo chikara mo chikala lat banna chakula gwas me kanano aisha ne bakal chaganak chikana nyoko muku kana identify entameno ne diogo kana kene diogo kana tin kontila nuore ala jangdang diok ka jangdang diok ka nodang diok kujamani ana jibon dang bakal dial wa kana ken ngene ti kontila jang no jumbo brandi kan lat keje kani chikan ne ti kontin pan wadang do ko ne na chikan ga jekpin ka jogo dan chikana lat kajen update me chikana gurno buga right ka kwardan tere wiki unit state ran information minister katin kon lat ka rodian no de hoken de ka lojok no chikala do na kani cha okti kit cha ka nang cha ka page ka cha ok dang do radian cha ka nak no ka ok dang badak cha mu ka bot ka joran chikana lada kana mani atwo ka changdar ka korga mi chikur cherum shukanok yukana kula nang so kajom chikan nyom kwen kana gwasa me mgora bakwen ya lat kana no netin kontilan were wa bega karup kona kana good county ka unit state an akanetin kontin tin buna bu magre wujamo kana ka pai wo chikan mi chikan me chikan lat kan were so man gor kona gwal men banangat were kon lar let kana yes doko lar no gwa ko gan kana rodian sometime ne ti la kinisto la kana turn around na shanga kan te godwara bugana ugije no tenen no reka dwar so jo me mugo de yana ngaje no wane de kone anak ne dambakal ne dok kan ware ne dok ka kanitin content la jang no kamen wa ngaj bon pan abdu de pan e chanu kane ne dok an wal chele bene ne bakal ko kunan chane de ja ko ngeje so we do not know exactly man tok tongo me aduno ke information ken ko kan ga gor ping media ne ken ko no ngaya bana wo kan leer do dien kwasame leer ban lingwasame leer mi to do no de ko link ka kwi dapa ala dab dum so Sudan ngai kona okay dab so Sudan awa kwal kaje kuumɛ Uganda bere ko aderdit dab so Sudan kwal kaje kuumɛ Uganda kwa da kwa jala kwaldi wada kwalgaje ka duobe me mgur kono de kono lingba no awa karuon karwade wala at least 5,000 kilogram 5 metric ton of gold amla kam karar ka so Sudan ka korun ka la janang ka Uganda bajanang ka Uganda bajanang ka United Arab Emirates no na me report mi be ka Canadian Continental International Non-Governmental Organization ko ene damu jere which ka Africa la jangai ken obe gwadien cha tara cha de gor cha de no so Sudan gol nan ka je Canadian Continental je Uganda je do la kwal ka je no duno chikana gor no ba jangai so cha ngaje no en gol me man kana ka so Sudan la janan ka dop dung Uganda bi Uganda je kan ka so Sudanese bi kana nyo mo kokane ko cha gor no ba jangai no so Sudan take gol no ka jom shalat gwase me waso Sudan take gol midit bado jindini jan ke gol ala mini role mo e kuumɛ dung Congo wajan gwada dam diteten no we shop ko jan bidon one African countries wakan jikala do nana South Sudan as one of the continent's least transparent nation in terms of artisanal and small scale mining no wajen dab do ke jen wo ku chi kwada bo jen wo cha dab dien cha jen nang wi mon ro dien cha ngai ko shi kan ko mo la kan wi ko ka ping ba nei to kwai kamana na tuok bikan gol bikan kwak ba jo ku ji Uganda ten mana tuok bikan ko nang ba nang dor ken bikan nyogo mo kan nang ka ko yitin ko ken la wi Arab so nei de kon de ren ka ji United Arab Emirates second de kon de nang ka golore wi ka so Sudan no so chari por me chaje no ngano men chu so Sudan ka je kuumɛ Uganda take tetten kuumɛ Kenya take tetten Congo kanesa Sudan kan yitin kon chu je longan tama shush kan ko kwaken kwalkaka resource ne kan kwalkaka mi kon gui konta ndan len marudin gaje
muguyen kirm ya de ko ga meka je meche ko bang ken golo ti ke damila ka ya ko ka pin ba ku lo kam Uganda ba ku lo mo ka mech ajen do bidana ko ke de Uganda ala Uganda People Defense Force ko ka ken damin yin so Sudan en ko la resource no which tinde we de ko la ka ala che all the resources ga direct military and kir ko di so Sudan mode tele jelwang wangde mun tele jeje woje ga tet akir ko babban ke le beje kan ala dunde jo me dera jo mu de yenaling kata dan en chajalat ke jengo dab dung so Sudan la jana ka here which ka so Sudan ba nan ka Uganda bi Uganda ba kana okwak bi kana okwak United Arab Emirates anyok ngoda ba bi Kenya ba belen bere wi ka so Sudan ba ti ban ba nyok menang ke mang de kon ngaje gwano so Sudan chuje long ko billion of dollar tin nanga kake a changa je jiwoch je ku kan focus ka liet karwa da tu je take petroleum chamje kujeme chamke dab ku kujeme madina ger ne diala ti jenwo we dan te ke liet changa dab kan men kek kara na ne tin chamke dab ken ne kon la kwar ken ku ken din la koka kamone ko ken metin kon ba ko bene gi so Sudan na mani lerm be joj mo goro de yana ling ka dob adan en chetwo ka je na me jëm goda ndé pektin ana bana ñoo jëgal hede di ci pere jino bi leram be ñoo mi shege je katin kon lat ko di ray dwaran ko ne kon shal ken wari ci ko kon ki tashi ngam dan en to korte ke je kam dan ken kon shal ke jang tet murle ke bar ko ken kon la jitaran tin na ko kon ke wer ken shangdar gor kono bana tin kon to bana ka ngaj kon di kon bet bang gwantaran gor kono bana ngaje no nga kuma kim yadi la jang akanitin content kwa kon labat kwa kon lo koka yu to la resource no kon da meke nyin kon point of petroleum medunan ka kenten kon kwa kon la koka ke ba ne kon kula koko no nakanwari kana kon lat karodian gwaye ene ban yo jugum rodian ba temal bye bye